شما از بیماری‌های دل، گرده، معده، اینچنین از پروستات، داغ‌های روی اذیت می‌کشید، پس به شرکت شفافارما مراجعت نمایید و اینچنین می‌تواند که هجامه بیپل را از شرکت شفافارما به دست آورد. O cadi pasti faranos, oi navada si faranos. Cadi pastet faranos, oi navada set faranos. Cadi pastet faranos, oi navada set faranos. حدیث‌الله شده سالته که پشیمان شده باشند یا کس دستگیری نکرده باشه گفته باشند که دیگه برنامه نمیکنن. یگان نفر در مراجعت کردیم برای دستگیری کردن. چند نفر در روسی گپ نفر مراجعت کردم وای کردن روسی گپ قبول نکردم. چگونه شد که برای من شما پیشنهاد کردین من قبول کردم؟ روسی یک شده چطور از چی رنجیده؟ ما پای فرانوس فکر میکنم که اگر ما چشم بینو میداشتم هم مردمی که نویسته مقصد جوابم ندادن ما اگر چشم بینو میداشتم ما را جواب میدادن دستگیری میکردم. شما فکر میکنید که دستگیری نکردن مردم از نابینا بودن شما است؟ شما چی فرق میکنید؟ چی را میبینید از دنیای تاریک و دنیای روشنی؟ ما اپای فرانوس فکر میکنم که در همین دنیا همین نابینا بودن ما خوبه. اگه عشقم اینه اگه زندگینه نمیخوام چشمام دنیا را ببینه. سلام به همه شما دوستان و محسن سامانه فراموزبر. گل دختران عزیز، میخواهید که در جای نشستن به یگان کار کردن صاحب 100 سامان بگردید و صاحب چاینک بگردید. تنها در شرکت فابرلیک در آمده رجیستراسیون میشد برای شما اپای رجب و ستاره برای شما 100 سامان چاینک تحفه میکنن و اگر کار کرده لیدر شوید یا که استارچ دایرکتور شوید که ویسه دایرکتور شوید برای شما انگشتر طلا، گوشوار طلا، سپچکای طلا تحفه میکنن. غیر از این شما انا همین قدر تحفه و آن محصولاتی که از شرکت فابرلیک خریدار میکنن هم برای شما ارزان میگردد و هم صاحب چیزهای طلا میگردد. کار کرده صاحب هم ماشین داره تحفه میتونم که صاحب ماشین هم میشه. مرحمت بر رجب و ستاره بانو نویسید کار کردن صاحب 100 سامان صاحب تحفه های بهترین صاحب طلا بگردد. سلام دوستان عزیز، امروز در برنامه یکی از جوانهایی که زیاد میخواد که آوازخوان شود در حقیقت آواز خودداد دارد و یکی از سرودهایش رو برای من پیشنهاد که با نام فرهناز است و در اینستاگرام افترم پرتافتن که برای اپای فرهناز خواندم و من این سرود رو گوش کردم و به نهایت پسندم و خواستم که دستگیریش کنم در راهی که انتخاب کرده است و این جوان چشم نابینا دارد ولی از آن دردهای میخواند که از دلش از عشق میخواند از وطن میخواند آن دردهایی که در دلش است بهر مخلصانش پیشنهاد میکند و میخواهد که یکی از آوازخوان‌های شود که مردم دوستش بدارند و مشهور شود. تنها از ما دستگیری کردن نباید، به دوستان عزیز همه یک جا دستگیریش میکنه. عدیت‌الله جان خوش آمدی به برنامه. رحمتی که اون اپای فرانوس ما میندارم که شما را در برنامه دعوت کردیم. سلامت باشین. دادر جان یک سرود پیشنهاد کردی با نام فرهناز برای ما بود. سلامت باشین. بس آغاز برنامه اول سرود رو پیشنهاد میکنیم بعدا صحبت میکنیم. گیتار بیارن. از کارگردان خواهش میکنم که برای شما گیتار بیارن. مرحمت. هی قریبم شو که چشمم خیره شد خد و بالای منتازت ببینم ما که یخو نمیرم از برای تو بالای جاگه نشستم چشم برای تو ما که یخو نمیرم از برای تو بالای جاگه نشستم چشم برای تو ما که بازار میرم برای تو گل بیارم تو کی کجنونی کی نازنم لیکی خالم لیکی گردم با بارو روی کی او قدی پاستی فرانوز اوی نواده سی فرانوز قدی پاستت فرانوز اوی نواده ست فرانوز قدی پاستت فرانوز اوی نواده ست فرانوز. زنده و سلامت باشه دادر جان من. چند ساله هستی؟ 19 ساله. و یکم سرود پیشنهاد کردی تا حاضر؟ یک سرود روسی یک دو روز پیش در تلگرام پیشنهاد کرده بودم. در سپانسر شما کی هست؟ یگان کس.
ولی ягон каса аз пеши худ ана ҳамин оҳанг кардаду суруд пешниҳод кардестену чӣ мехоҳӣ ки дастгирӣ кунам барои сароянда шудан дастгирӣ кунам беҳтарин суруде ки шумо баровардед барои чӣ аст ман рости гап ай ҳамин 2016 ё 17 завқ доштам барои байтхонӣ беҳтарин аввал байдои тоҷикӣ рости гап гӯш мекардам баъд аз 2018 ё 19 агар бишносем дар ютубу инстаграм зокири мюзик зокира дидам байдои эронӣ мехонд баъдан марам дидам маам ай 2018 ё 19 байдои эронӣ зад завқ кардам баъд фақат ман мелодияи эронӣ вай мекунам беҳтарин ягон суруди эронӣ пешниҳод мекунед баҳри мухлисони ман бегӯ маге дӯстам надоштӣ чаро рафтӣ танҳом гузоштӣ васте баргард канорам азизам оштӣ оштӣ бегӯ маге дӯстам надоштӣ чаро рафтӣ танҳом гузоштӣ васте баргард канорам азизам оштӣ оштӣ саломат бошед инқадар овози форам он нафароне ки мехоҳанд ҳадиятуллоро бисёре аз нафарон мегиранду тарбия мекунанд ва ба ана ҳамин роҳ спонсор мекунанд агар бошад нафаре ки барои дастгирӣ кардан аз шумо хоҳиш мекунам барои ҳадиятулло як спонсор шавед то ки дар роҳи интихоб кардааш муваффақ шавад беҳтарин овоз доред шумо ҳадиятулло шудааст ҳолате ки пушаймон шуда бошед ягон кас дастгирӣ накарда боша гуфта бошед ки дига барнома намекунам ягон нафарда муроҷиат кардем барои дастгирӣ кардан нафарда не апай фаранӯз якчанд нафарда рости гап якчанд муроҷиат кардам вай кардан рости гап қабул накардан дастгирӣ накардан дилмонда шидам гуфтам ки ҳамин кор кори ман нестай ё мумкин ман садои безеб дорам ё намешавад гуфтам ки баъдан рости гап баъд модарам мара гуфтанд ки не ту дилмонда нашав як рӯз не як рӯз худо хоста бошад мешавад беҳтарин блогеруда бисёртар муроҷиат кардан ё ки ана ҳамон сарояндаҳода ҳам сарояндаҳода ҳам блогеруда чӣ муроҷиат кардем дар сайти инстаграме ки рақамҳои телефоншонда нависондем бисёриҳоша дар инстаграм баъзеҳоша дар ватсап ҷавоб медодан ага не ҷавоб медоданд хиёл мекарданд ки ман ягон реклама мехарам вақте шумо реклама намегуфтед дига ҷавоб намедоданд ман ҳайронам барои ана ҳамон блогерон ана ҳамон сарояндаҳое ки чунин нафароне ки ба дастгирии мо шумо имрӯз эҳтиёҷ доранд ки медонанд ки оянда яке аз ана ҳамин сарояндаҳои машҳур ана ҳамин ҳадиятулло бигарданд бале зиёдашон барои мо гуфтаанд ки ҷавоб намегардонанд бале мегӯянд ки агар сарбаландӣ хоҳӣ бо ҳама якранг бош ман аз ҳамаи он нафароне ки дар ана ҳамин соҳа муваффақ ҳастанд ин соҳа як рӯз ду рӯз аст аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам барои он нафароне ки муроҷиат мекунанд барои дастгирӣ кардан махсусан он нафароне ки имконияти маҳдуд доранд хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо барои дастгирӣ кардан ҳама якҷо боян бошем чӣ гуна шуд ки барои ман шумо пешниҳод кардем ман қабул кардам рости як шаб ами гитарама гирифтам байт хондаиста будам баъд дуромадам инстаграми акай давлат дуромадам ки акай давлат дар бораи ҳама мақсад байт мехонанд баъд ман гуфтам ки як бор бесо гуфтам ман бояд дар бораи ҳамин апай фаранӯз як байт бихонам бояд ҳам историяш кунам ҳам упамиятш кунам ҳам история кунам упамият кунам ҳам соавтор ваеш кунам отметитш кунам шояд қабул мекунанд ё не гуфта ки баъд история кардам вай кардам ки баъд дидем сразу гуфтем ки як барнома кунем беҳтарин саломат бошед як 3-4 рӯз пеш ман занг задам ки барои барнома шумо гуфтед ман дар варзоб ҳастам дар куҷа барнома рости гап уҷа ҳама дар дига ҷо будам ҳам апа рости камтар бемор будам додарҷон он нафароне ки шуморо дастгирӣ накардан зиёде аз нафаронда навистану ҷавоб нагардондан ғамгин шидӣ бисёртар аз чӣ ранҷидӣ ман апай фаранӯз фикр мекунам ки агар ман чашми бино медоштам ҳам мардуме ки навистам мақсад ҷавобам надоданд ман агар чашми бино медоштам манро ҷавоб медоданд дастгирӣ мекардам шумо фикр мекунед ки дастгирӣ накардани мардум аз нобино будани шумо аст шояд ҳамин хел аст чаро чунин фикр мекунед бисёри ҳамин одаморо мебинам ки ҳамин
рости то ҳол надидам ки ягон ҳами нобино ё мардуми имкониятшон маҳдуда ягон вай дастгирӣ карда бошад. من فکر میکنم که باید این چیز سبب نباشه، برای که ما همه یک بنده خداوند هستیم. کسی از چیزی که امکانیت محدود دارد این خواست خداوند است. شما از این چیز رنجیدگی؟ рости гап камтар ранҷидагиам. از این پس دیگه نمیرنجیم و در حرکت میشویم. خب مخلصان من شما را دستگیری میکنم، اما باوری دارم برای چیز. یگم سرود یگم سرود برای نوبینا تیار کردگی هستی داری یگم تا؟ аранҷировчика минус тайёр кун биёвум худам текст ҳамин нависам тайёр мекунам. از نداری هم تکسی که بخونی برای نوبینا؟ не рости гап текст надорам. آن نفهمه که دنیا رو با چشم سر میبینن، شما با چشم دل میبینید. تاریکی ها را شما میبینید، ولی من فکر میکنم دل پاک دارد. آن نفرونه که چشم بینا دارند ولی دل تاریک دارند، دل پر از انا همین آنقدر جزیره ها دارند که شما چی فرق میکنید؟ چی را میبینید از دنیای تاریک و دنیای روشنی؟ ман апай фарамӯз фикр мекунам ки дар ҳамин дунё ҳамин нобино будани ман хубай. برای چی؟ барое ки дар ҳамин дунёи дурӯза мақсад ози дар ҳамин дунё ман фикр мекунам бисёр мақсад бахиливу якдигар мақсад нофаҳмиву ҳамин хелиҳое ҳамин чиза ман намебинам, ҳамиш хубтарай. бениҳоят дардовар ҳадиятла ҷон. آن نفرونه که از همه وقت روشنی میبینن ولی شما یک عمر در تاریکی هایید، ولی اینقدر دل پاک و صمیمی دارید. و آن نفرونه که در روشنی هستند لیکن دل غش دارند و دل پر از جزیره ها دارند، پر از تاریکی ها دارند. من احسان میخوانم به این دل بزرگتان، به این صدای فارامتان. من باوری دارم که شما در آینده یکی از سرونده های بهترین میشوید و محتاج کسی نمیشوید. اگر روز رسد که یکی از سرونده های مشهور شوید و مثل انا همین دیگرانی که برای شما مراجعت کردید به چند نفر جوابتون نگرداندن، اگر برای شما نویسن چی جواب میده؟ ҳама вақт ман фикр мекунам назари худо дар пастиҳай. بهترین جواب نظر خداوند در پستی است. پس به دوستان عزیز همه یک جا نظرمون در پستی ها میگیره. عدیدالله جان یک سرود پیشنهاد میکنیم برای مخلصان؟ ман як суруд пешрӯ мекунам апаҷон барои мақсад дарди дили худам. بهترین مرحمت. бозам дилам гирифте гирьям ихтиёре нест, гирьям ихтиёре нест, чаро ҷуз гирья маро кори нест. یه عمر از محبت بی نصیبم ای خدا، من غریبم ای خدا، آخه این درد مرا ببخش و دوا. اگه عشقم اینه، اگه زندگینه، نمیخوام چشمم دنیا را ببینه. اگه عشقم اینه، اگه زندگینه، نمیخوام چشمم دنیا را ببینه. یک بار دیگر خوش آمدید به برنامه. رحمت کنم. چی گفتنی ها دارد؟ پسند آمد برنامه؟ بنیهایت خوب. سلامت باشن. من باوری دارم که از این پس زیادی از مخلصان شما را دعوت میکنند و دستگیری هایتان میکنند. تشکر زیاد که در این هوای گرمی را گرمی نگفته و برنامه را اشتراک کرده. تشکر زیاد به شما که من را دعوت کردین. سلامت باشین. یک بار دیگر خوش آمدید. پیشروی ها از پیش است. از شما پیشروی، از مخلصان دستگیری. رحمت کنم. یک بار دیگر خوش آمد. این بود صحبت کوتاه با یکی از جوانهایی که نابینا است ولی به دستگیری ما و شما احتیاج دارد. به دوستان همه یک جا دستگیری میکنند. تا برنامه های دیگر، خیر عزیزان.